Žene... Koca stalno, jel ujače, stalno koca. Ma nije samo što ona koca sunca, nego udarati i šakom. Hoće i šakom udarati. Ne, ošnete metlom i ošnete, razumiješ, kutlačom i vilicom. To nije nož. Po glavi, jebote. Jel, a čakija ništa? A čakija ništa? Ma ne, vilicom zna bolje ubrati, neće nožu, jebote. Znači odgovorna, za vilicu nije odgovorna, znaš, manji zakon. Tvoja žena dobra, a sad kakvi ima? Da. Nećemo sad o tome. Znaš svašta ima. Snimaš sad. Sad snimao. Da smiji se. Ajmo sad polako da idemo na ručak. U 2 sata, drugi... 2 sata. Drugi već u polovlije mi lako. Piše rekord. Sad nije rekord, sad ti znači sam. Piš. Evo onda slika, sve pored. Evo tebe, tada. Tati su ovo zna. Moraš stati u kameru. Dobro je bilo biti tako vas. To je bezobrazluk, ja te kažem. Mora vremena. Gdješ od bezobrazluka napraviti nešto često, jebote. Ti osjeć kor, on ne mora više, more ponavljati se, ali nije to lijepo i tako isto napraviš kor, ona, znaš, ponavlja, a nije to lijepo onda na ponavljati. Nek ostane ono kako fino. Svako ima grešaka i mora biti. I vaga se, razumiješ, sad ovako, sad nako, razumiješ, važe, tako mora i grešaka i svega. Ali greške manje i velike, to je razlika. Da. Evo pive. Evo dolju se. Evo te samo pored, razumiješ, sramota je jedna, samo malo, sramota je jedna reći prije, da kaj je ovo iskreno. Ja nisam vidio onako Mileta, razumiješ, ko mene snaje, razumiješ, što ono, od mog sina što voli, znaš. Evo zaborav, ono zaborav, štedi lovu sad kad dođe sa kamerom, evo. Štedi, ono. Dokao štedi. Ja štedim, ono, reći, što sam najbolji. Sad se u kuću ulazi pravo, vidiš i nazad Boga, tako i ja vas prikrem. Štedi ovdje supcu, Ne samo ne moramo, ne, sjeti. Kud ko hoće, evo Mara, ti sjeti u Ljuboli. Ovaj vjerujem, on njih dvojica s kolegama, dvojica nastavnica. Ova dvojica, razumiju se. Ja samo ova kepčija nije baš najbolja. Imam samo jednu kepču. Čiro ti je gazda tamo. Imaš ono to prijatelj. Zetra može da raditi. Ne, hvala. Ne smijem. Što? Ženo opašno. Pa gdje radi? Valja doći kući. Pa prije sada. Kad dođe kuć mora onaj balon. On eksplodira. Dogonio i mora biti čista voda. Mi smo prije znali biti kod Čkalji, kod Ženoša, ovako na ovaj dan baš. I on nama dolaze, mi njima i tako. Kaže on mjesta pa dođe, nemoj se sikirati. Kobac po njom kokuš. I ispustio pridvorište. Ali ja ručak imam bez brige. Sigurno? Znaš, 3,5 se ispustio pridvorište. Naravno, redla i ručak ima, nisu pridnesu. Čini se da smo... Da ženu pokažem. Kad Dragička vodi. I kaj sve znam kada... A vi ćete Znaš šta ću kazati? Hoćemo, da. Tito nije onaj Tito, nego je Tito kaj Rus. Ovo je rekao kaj Rus. Ona je kaj nema prsta, ova ima sve prsta. Ona ima ožiljak, ova nema ožiljka. Ajde, i to se slažem. Ali kaže, znaš ti šta je Petre? A on misle da sam na Srbiji. Znaš ti šta je Petre? Rekao, ne znam. Znaš o čemu se radi? Rekao, ne znam. Kaže, znaš što je kada je? On kaže, kad umre, kaže, za vrijeme rata kralj Petar kao odnio 750 kila zlata u Englesku, 280 u Francusku. I nakon 40 godina treba da se vrati. Englezi ne daju ni danas dan nisi dali. Para, ne daj zlata. A Francuzi dali. A on je papu Ivana onoga posjetio, znaš, ne Pavla. I on je posjetio, i drugi puta kad je posjetio napravio sporazum. On je dao oni 280 kila zlata da se njegovo tijelo ukopa tam, jer znači da će biti za života.